neoliberalni koncept koji je na zapad promovisan kao takav, u kome država nema nikakve ingerencije vezano za razvoj, nego se samo svodi na regulativu, govori o tome da su mnogi prostori napravljeni pasivnim. Recimo u Kini postoji partijska odluka da se razvija zapad Kine. To je nerazvijeni dio tome. I svi imaju obavezu, i državne kompanije, i vlast, i ostali, da nađu načina da tamo budu prisutni da nešto razviju. Prevedeno kod nas. To znači da smo mi, prihvatajući neoliberalni koncept zapadni ovdje uređenja društva, prihvatili da državu izbacimo iz te razvojne dimenzije, recimo da može da ode u Kalinovik i da napravi fabriku. I time smo napravili gotovo beznadežnim taj prostor. Imate tamo samo nekoliko javnih funkcija koje se ostvaruju, ali vi ne možete da napravite neku realnu proizvodnju. I ono što bi možda bilo pametno razmišljati u nečemu što bi moglo da bude komparacija ili jednog i drugog i svakog mogućeg modela u suštini od našeg interesa jeste da mi kao država, kao vlast Republike Srpske, institucije, promovišemo nekoliko važnih za nas lokalnih zajednica i tamo napravimo određene fabrike za realnu proizvodnju u bilo kojoj oblasti i da to u postupku nakon 6 mjeseci ili godinu dana putem akcija podijelimo radnicima i na taj način to uvedemo tim ljudima ili opštini, svim ljudima na opštini, podijelimo akcije za to preduzeće, ali da pomognemo da ono krene. Ukoliko i dalje ostanemo izvan, mnoga prostori na čitavom ovom regionu ostaće potpuno zanemareni, nerazvijeni, prazni. Dakle, ako to ne uradi država, onda smo opredijelili se da to izgubimo za sva vremena, u smislu, populacionalnom smislu. I zato ću u nekom vremenu koje dolazi vjerovatno kroz te neke osmišljavanje nekih razvojnih koncepata pokušati da izgradimo društveni konsenzus u Republici Srpskoj i svih političkih faktora u tome da pristupimo i da kažemo da moramo na mjestima koji su važni, gdje bi se očuvala populacija, gdje bi se očuvalo narod, da napravimo fabrike koje bi mogli da imaju svoju realnu proizvodnju i realno tržište, naravno, i da to kasnije kroz ovaj model koji je dozvoljen zakonom, odmah na neki način stavimo u ruke akcionara i država ne bi bila ili ne bi upravljala tom vrstom fabrike.